Ibihe byiza nshuti bakunze mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ndagusuhuje kandi nkwifurije impagarike n'ubugingo. Uyu munsi turi tariki 13 ukwezi n'ukwa gatandatu 2026. Ubaze umunsi ku munsi, iminsi 105 iruzuye Amerika na Israel bishoje intambara kuri Irani, kuko guhera ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 Amerika ifatanyije na Israel byagabye ibitero simusiga kuri Irani. Ibitero byasize bihitanye abayobozi bakomeye b'igihugu cya Irani, ndetse mu by'ukuri byagishegeshe cyane kuko byasenye igihugu cya Irani muri rusange. Ndaje rero kugira ngo tuganire ku makuru agezweho muri aka kanya ari kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati, ajyanye n'ino ntambara Amerika na Israel byagabye kuri Irani. Ingaruka zo zikomeje kugera ku bihugu byinshi bitandukanye kuri iyi si ya rurema, haba ibyegereye uburasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi byose ku isi. Ibyo ndaje tubirebere hamwe, turebe amakuru mashya ari kuvugwa muri icyo gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Turaza kugaruka hano mu karere kandi turebe ibikomeje kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku munsi w'ejo ku itariki 12 umujyi wa Kinshasa wiriwemo akavuyo, imyigaragambyo ikomeye cyane yibasiye ibice bitandukanye by'uyu mujyi wa Kinshasa. Turarebera hamwe ese iyo myigaragambyo mu by'ukuri iraterwa n'iki. Turaza gukomoza gato kandi ku mwiryane ndetse n'impungenge zivugwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo byose nibikubiye mu makuru nabateguriye kuri uyu wa gatandatu. Mu by'ukuri nizere ko aho muri weekend iri kugenda ibanogera. Tudatinze reka dutangire n'amakuru yacu. Tubabwire ko ibintu bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati, aho intambara Amerika na Israel byagabye kuri Irani ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abatuye isi. Ifungwa ry'umuhora wa Hormuz, ngira ngo mu minsi ishize naho zimbabwira ko Irani yatangaje ko umuhora wa Hormuz ufunze ku buryo bwa burundu, mu gihe cyose Amerika ikomeza kuyigabaho ibitero. Amerika nayo ikagira ibyo itangaza cyane cyane binyuze muri perezida wayo Donald J. Trump, aho avuga ati intambara mbaye nyihagaritse, mu kandi kanya ukumva ngo yarashe. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Abbas Araghchi, wavuze ko amasezerano impande zombi ziri gutegura agamije guhagarika intambara yitezweho gukemura ibibazo byinshi birimo no gufungura inzira ya Hormuz. Aya masezerano amaze igihe aganirwaho ariko atarashyirwaho umukono, anakubiyemo ibyo gukemura intambara imaze iminsi muri Libani, aho Israel imaze iminsi irasa Hezbollah muri Libani, ndetse cyane cyane mu gice cy'amajyepfo ya Libani n'izindi ntambara ziri muri kariya karere. Abbas Araghchi yabwiye televiziyo y'igihugu ko amasezerano azanareba ku bindi bishobora kuvamo umwuka mubi hagati ya Amerika ndetse na Irani. Kwandika itangazo ryemeza ko yubaha ubusugire bwa Irani. Ibi nabyo ni ibiri mu byo Irani isaba Amerika. Ati ubushotoranyi bugomba guhagarara kandi abanya-Irani bagomba kubahwa. Uyu muyobozi yavuze ko Irani yiteguye gusubira mu ntambara niba Amerika ari cyo gisubizo ihisemo. Ati mu gihe ingingo zikubiye mu masezerano y'imikoranire zaba zitubahirijwe, amasezerano ya nyuma ntabwo azasinywa. Intambara yari yubuye hagati ya Irani ndetse na Amerika yahagaze ku itariki ya 11 Kamena, nyuma y'uko Trump amenyeshejwe ko abari mu biganiro hari intambwe bamaze gutera. Impande zombi zihamya ko amasezerano yo guhagarika intambara azasinywa vuba, nubwo hatazwi umunsi nyirizina. Mu by'ukuri aya ni amakuru akomeje kuvuga haya mu burasirazuba bwo hagati, nyuma yo kurasana kwabayeho mu minsi ishize, aho Amerika yongeye kugaba ibitero kuri Irani bikomeye, ikibasira ibyambu bya Irani ndetse n'ibirwa bimwe na bimwe bya Irani biherereye hariya mu muhora wa Hormuz cyangwa se mu kigobe cy'Abarabu, cyane cyane mu kigobe cya Perisi, aho intambara yakomeje ku escalatinga, ndetse Irani nayo ikaza gukora retaliation, ikarasa kuri base za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherereye cyane cyane muri Kuwait,
aho yarashe ububiko bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bw'indege za F-15, F-16 ndetse na F-35, nubwo Amerika itaratangaza ibyangijwe na biriya bitero, ariko byari ibitero bikomeye cyane. Ese twitega iki mu by'ukuri muri iyi ntambara? Amaherezo yayo azaba yahe? Ko Donald Trump umwanya umwe yavuga ko amasezerano yenda kugerwaho, mu wundi mwanya tukumva ngo yagabye ibitero simusiga kuri Iran nayo ntitinzemo igahita yihorera. Nabyita kwihorera kuko Iran ni gake ishobora gutangiza ibitero, akenshi biba byatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dukomeze dukurikirana amakuru ari kuva muri kariya karere, uko tuzajya tubona update tuzajya tuzibagezeho umunsi ku munsi, nicyo tubereye hano. Hanyuma rero tugarutse hano mu karere k'ibiyaga bigari, muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa, Martin Fayulu yasimbutse urupfu rwose mu myigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu, guhera mu masaha ya saa 12 z'igitondo. Imyigaragambyo yari yatangiye. Amakuru dukura ku masoko yacu aherereye muri kiriya gihugu akaba tubwira ko umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasimbutse urupfu ubwo yayoboraga imyigaragambyo yamagana umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo kuvugurura itegeko nshinga. Fayulu n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateguye imyigaragambyo y'amahoro bamagana bagombaga gukorera imbere y'inteko ishinga amategeko mu gitondo cyo kuri uyu wa 12 Kamena 2026. Impamvu bahisemo kujya ku ngoro y'inteko ishinga amategeko nuko ku itariki ya 9 Kamena abadepite batoye umushinga w'amatora ya kamarampaka agamije kuvugurura itegeko nshinga. Nk'uko bari babiteganyije, abayoboke b'amashyaka y'abatavuga rumwe na leta bitabiriye ku bwinshi, ariko bakomwa mu nkokora n'abapolisi benshi bari bakajije umutekano ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Batangiye kubamishamo imyuka iryana mu maso, akavuyo gatangira kuvuka ubwo ku cyicaro cy'ishyaka ECDA rya Martin Fayulu n'urubyiruko rwo mu mutwe wa Force du Progrès rushamikiye ku ishyaka UPDS, rushamikiye ku ishyaka UDPS riri ku butegetsi, rwangije ibikoresho byaho ruhagarikiwe na polisi. Bari bagiye gukumira imyigaragambyo. Nyuma y'iminota havutse akavuyo muri iyi myigaragambyo. Fayulu wari wambaye ishati y'umweru iriho ibirango by'ishyaka rye yagaragaye avirirana amaraso ku mutwe, imyenda ye yahindutse umutuku. Hari abavuga ko Fayulu yarashwe n'abapolisi, ariko nta kiremeza niba koko ariko byagenze. Gusa ikidashidikanywaho nuko muri ako kavuyo harashwe amasasu ya nyayo, abantu benshi barakomereka. Fayulu yabwiye abanyamakuru ko abapolisi barashe amasasu ya nyayo bashaka kwambura ubuzima abigaragambya mu mahoro. Aka ni akandi kavuyo kavutse muri uriya mujyi wa Kinshasa ku munsi w'ejo, ariko mu by'ukuri mu mafoto twagiye tubasha kubona haragaragaramo abantu benshi barambaraye mu muhanda, bivuga ko ari abakomeretse, nubwo binashoboka ko baba baranapfuye, ariko bikaba bitaratangazwa. Iki gihugu rero gikomeje kumvikanamo akavuyo kenshi, urwikekwe, kuko ndetse ku munsi w'ejo nanone hagaragaye indi nkuru ivuga ko hari umwiryane n'ubwoba bw'ubugambanyi muri FARDC kuva iyi ntambara bahanganyemo na AFC M23 yatangira. Inkuru twabashije kubona ku kinyamakuru Igihe ku munsi w'ejo yavugaga ko intambara yakajije umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateje umwuka mubi, ubwoba, akavuyo n'amakenga akomeye hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu zizwi nka FARDC. Hagati ya 2022 ndetse na 2026 abashinzwe iperereza muri FARDC bakoze umukwabo ukomeye babitegetswe na Perezida Tshisekedi.
bishyira mu mazi abira abajenerali barenga 30 n'abandi bofisiye bakuru benshi. Inkuru ikomeza itubwira ko ku batarafungwa ubwoba ari bwinshi kuko nabo bashobora kugerwaho vuba. Urugero rwa hafi ni urw'umuyobozi w'ingabo za RDC zikorera mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, Colonel Makerere, uherutse kwirasa agakomereka bikomeye ubwo yamenyeshwaga ko abamukuriye bamutumijeho kugira ngo agire ibyo asobanura mu gihe yakekwagaho gukorana n'ihuriro AFC M23. Ubu bwoba n'umwiryane byatewe no gutsindwa gukomeye kw'ingabo za FARDC aho zagiye zitsindwa kenshi na AFC M23. Ibi ngibi rero bikaba byaraviriyemo izi ngabo kwamburwa ibice bimwe na bimwe birimo cyane cyane Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Igice kinini harimo umujyi wa Goma, Bukavu ndetse Kavumu, Uvira. Ibi ni ibice byinshi AFC yagiye ikunda kwirukanamo ingabo za leta FARDC. Hanyuma rero ibimenyetso by'umwuka mubi mu gisirikare cya RDC byatangiye kugaragara byeruye muri Nzeri 2022 ubwo General Firemo Yavu Irunga wari umuyobozi wa zone ya gatatu y'igisirikari ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo yatabwaga muri yombi. Ubushinjacyaha bwa gisirikari bwashinje uyu mujenerale guha abasirikari bari ku rugamba amabwiriza yo kuva mu bice byafashwe na AFC M23 kandi ngo yanakoranye n'u Rwanda abinyujije kuri Retired General James Kabarebe cyangwa umujyanama we. Ariko ibyo byose byaburiwe ibimenyetso, asaba kugirwa umwere kuko kuva akiri mu maboko y'abagenzacyaha ntiyigeze yemera ibi byaha yarakurikiranweho. Uwari umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Sylvain Ekenge yasobanuye nawe ko Major Mpenzo yafungiwe kwanga kubahiriza amabwiriza yo guhagarika ubufatanye na FDLR, gukoresha nabi abasirikari n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma yaho abarwanyi ba AFC M23 bafashe umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, Tshisekedi yaketse ko harimo ubugambanyi bukomeye, atanga itegeko ryo gukurikirana abofisiye bayoboraga ingabo zari ku rugamba haba muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice byo hafi yaho. Ibi rero ni bikomeza kugaragaza umwuka mubi uri mu gisirikare cya Kongo ndetse n'urwikekwe rwa Perezida Tshisekedi, aho agaragara nk'umuntu ufite impungenge z'uko ashobora guhirikwa isaha n'isaha, bityo nawe akaba yatangiye gushaka ubwinyagamburiro harimo no guhindura itegeko, nubwo nabyo byakomeje guteza imyigaragambyo itandukanye. Nshuti bakunzi rero mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, reka mfate uyu mwanya mbashimire kuba mwakurikiranye n'uyu munsi, mbizeza ko tuza gukomeza gushaka amakuru aza kubagezweho kuri uyu munsi kandi tuza gukomeza kugenda tuyabagezaho ku isaha uko amakuru agenda aboneka. Mugume ku muyoboro wacu, mukore subscribe, like, share kandi munajye muri comment mutange ibitekerezo, mutubwire se nihe dukwiriye kunoza ibiganiro byacu. Murakoze, mugira amahoro.